Imali smo veliki peh, sad zadnju utakmicu povredio se i Borna Franić, jedan od lidera naše ekipe, vođa tima, tako da sutra bit će vrlo teško što se tiče po nas. Mi imamo stvarno 4 igrača povređena. Metalurg ima kvalitetnu ekipu, ima to iskustvo u Ligi šampiona. Mi to iskustvo nemamo. Mi smo izvukli najjaču grupu što se može izvući. Naš je cilj da se ne predajemo. Naš je cilj ove godine bio da osvojimo 2 ili 4 boda. Ostalo nam je malo utakmica, zato igramo s Barcelonom, igramo sa Metalurgom, igramo sa Vardarom i sa Minskom. Nadam se bar da ćemo tu sa Minskom dobiti, a sutra ćemo se boriti, nećemo se predavati i to je to. Vugrinec je tu. Stanić, naravno. Stanić, ako je raspoložen, mislim, ako je raspoložen i ako nije raspoložen, to je, znamo iz prve utakmice da je on vrhunski golman svjetske klase, da jednostavno vrlo je teško što se tiče dati gol. A tu je Vugrinec, naravno, koji je iskusan igrač, jeste star, ali mnogo iskusan igrač i na svoje iskustvo daje mnogo timu u Metalurgu. Prvo mene raduje zato što i meni skače rejting jer ja sam iz Jugoslavije i igrao sam davno nekad kada je Pelister Bitolja bio sam vrh jugoslovenskog rukometa, igrao sam u Bitolji. Radujem se što ćemo igrati ovdje, raduju se moji igrači, 6-7 hiljada gledalaca, to svaki dan mi ne doživljavamo, prema tome u svakom slučaju drago mi je da postoji jedan epicentar rukometa ovdje na Balkanu, to je sada Skoplje i drago mi je zbog toga.